Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutagala. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Min Siddiqov Dayan Basirullah. Sizге өзімдің ислам дініне қайтуымды, тарихымды сөйлеп кетуге болдым. Мен бәләкәй сақтан өлесемдің намаз оқығанын көріп өстім енді. Илік сусқа ашық айрамағанын, қамыр есеге айрамағанын иліктен білейін енді. Hatta onunla tarih namazından alıp yürütür oynayın. Bu Allah Teala rıza olsun işlemeyindi. Tigi bağıylar mesle afarin dip hoplaylar bütün şoğa malaylar men şaşırıp yürütür oynayın. Anda tigi kim o Müslüman, kim o Allah Teala Kur'an kitabı nimet ruhunda ikanin kıdığanısına karşı biraz da anlatmayın. Altıncı sınıfta mütkas löseyimde tigi dünya gitti. Allah Teala orgunların yanında etsin. Amin şu 25 yaşka teklem şu dinsellikte yaşamımda devam ettimde. Şu an 2017 yılda internet sitelerinde yanılıklar karab oturganda bir nemaga tap buldum endi. Yanılıkka. Bunda Başkurt Cemaat İşmekari Ayrat Dilmuhamedov belki işkenliği de vardır. Uruslardan zindandan sıkkan dip haber okudum endi. Men onun turağında ilk bir de işken bulmana. Bu kim ekan dip onun turağında мәгълүмат ede başladım bitinde. Izlene turğas özünün yazgan avtobiyografiyana da buldum. Şunu etleyim bulma yazgandı. Men lisensiyalar yılda İslam kabul ettim dip yazgandı. Men aptarap kettim bitinde tege. Neseginde İslam kabul etken. Allah anda esehe urus bulup bireynісік тәрі тағып жүрген мекен елік деп аптараным енді ұға баттым. Бұл ағайдың интернет сілтерінде қатар язмалары, видеолар барды. Кімге қызық табып оқи алады. Шунан берілі мен ислам динімен нығырақ қызыққана башладым, өйрене башладым. Ол уақытта таныш мұсылмандар да yok ені Хорошырға. Әлі elhamdülillah 21 botta internet sitelerinden yani tilegen мәгълүмат табып була енді. Шойтып дегеннен бұнан өйрене башладым. Шул вакыттарда мен досым менде кәлешімен мәскәү барганда бір намаз китабы бүләк иткәндәрен дә укырга. Ул дусым миңа бүләк итте намаз китабын. Мен шул китап буенча ялап намаз укырга башладым. Ул дусым үзе һаман да Құдайга каршы намаз укымай йөргән. Шул вакыт булганда ялап намаз укый башладым инде. Теге ямаларды калдырмай йөри башладым. Бу 2018 елдың язы инде. Мына май айында Рамадан ае башланды. Урада тута башладым. Һәм шул вакыттан бирле теге 5 намазга басырга алдым инде. Тулганса күн сайын 5 намазда калдырмай укый башладым инде шул вакыттан бирле. Һәм әйткәндә мен ул вакытта янгын сөндерү бүлегендә эшләйм инде. Бер тәүлек буенда эшләйм бит инде. Ул вакытта ла шул урадаһын да туттым инде теге 5 намазын да калдырмай укып йөрдем инде. Янгын сөндергән вакытта ла теге намаз вакытында турып укый торган инде. Бу теге мактанып Sen aytib oturmayım da tege. Kişiler aytабыт, намаз укырга вакыт yok, эч неме дип. Шул кишилерге ишара булсын деймин. Һәм неме тагын әйткем килә. Менә кишилерге айтсаң, ислам кабул иттем дип. Кеше сорай бит инде. Мин аптыраган күк, нисегенден ислам кабул иттең, элек Аллаһ Тәгаләгә ышанмай торганың дип. Менә Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә бит инде. Аллаһка һәм уның Рәсүленә иман килтергәндәр İkilenmegender özünün malın hem yenin kızganmayınsa görüşkender gene hak musulmandar bular dip. Şunun köp bul aytilgan sebep menin ikilenip buла турган инде. Буны неме менен сагаштырга була? Балага айтсаң табага тийме дип тегесе табага тие бит инде. Немеге тие? Чөнки ул ышана бит инде атасыга алдай дип уйламай инде. Ышанса да мына оның теге якин була инде карапса.
Тиги убежденность 100% убежденность юк инде анын тиги туулгунса табай тийкен деп. Шуга баралы тута. Кишилер шулай инде тиги мына Аллах Тағалага тиги ышанып битмегенден, Куранга ышанып битмегенден тиги кыямат күнүнө ышанмагандан бойсонорго телемейт инде. Аллах Тағала кишини тиги ал юз итип барлыкка келтирмеген бит инде. Кишинин акылы, зихини бар. Эгер да ул мына тиги 100% ышана экен Аллах Тағалага, Куран китабына, кыямат күнүнө беле көрүп тиги намаз окумаган өсүн, бойсонмаган өсүн беле көрүп тиги утка табан атламайт инде киши. Менин оюмча ушул киши нак туулгунса ышанып жетмегенге күрө Аллах Тағалага бойсонорго телемей инде, намаз окурга телемей. Сиз ничек уйлайсыз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.